بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi niya mga palangungan sin kami kami Islam, alhamdulillah. Jadi ni sa tumagna in guru na to mulia waktu ini sin pengajian sin kita niyo amoy in nakauna way pa bulan Ramadan na manjari biha aun balikun na dato na isab insyaallah biya na sin ari in programa dihay ni Longta amoy in mag-uhos sin kita manjari ha waktu ini Longta miawat na kita niyo pa amoy in kawajib sin sambahayang jamaah serta iban sin kalabihan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala na menjadi dinakong palukay tukbal ko in ini waktu Longta ako untuk kelasahan wero nalkaing dahin kan Syekh Basir Sahijuan wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Syukran wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما اللهم ثبت القرآن العظيم على قلبي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga maastay mangundang muakam Islam muna sanglit iban puji pamahatut si mahating ya Allah Tuhan mapatut na to puji unsang liton iwan Tuhan amuin baing ulungun baing kasihun lagi baing ampunon ang mga ipon niya bihaon di magpak na isab kita niyo pa zaman kiaril kamu sinambu maasta mo kalasahan amuin dimihil pangadyan maniutiyo harum ini dum Jumaat bihaon in pangadyan na to albabun fi wujubi salati jama'ati wa fadliha lawang sin kawajib sin sambahayang jama'ah iwan sin kalabdihan niya. Sari'atun 'azimatun min sa'airil islami wa hiya salatul jama'ati fil masajid. Dengan mga syarak sa lagu-lagu dengan mga kasara-saran sin Islam amuna in sambahayang jama'ah masjid masjidan. Faqad ittafaqal muslimuna ala anna ada' as-salawatil khamsi fil masajid min awkadi at-ta'ati wa adamil qurbat. Bunar tuod na isun maupakat in mga Muslim amuin tantuin pagtunay sin sambahayang 5 waktu doon iwan sin adlaw ka masjiran inyan katantuhan sin pagtaat sin mano siya iwan sa lagu-lagu amuin hikasuok hikasuok mo fa Allah subhanahu wa ta'ala balahiya adamul wa adharus sa'airil Islam iwan insiyayan sa lagu-lagu sa tampal-tampal amuin ding mga kasara-saraan sin agam Islam. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة. Bunatod siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat ini in pagtipon-tipon ding hama waktu amuin kaya ingat awakan nasabot muna Longta wa minha ma huwa fi yawmin wal layl ding doon amuin jaman waktu pagtipon-tipon sin mga Muslim pagpunpun sin mga Muslim ning kawaktu-waktuhan siyara sin Allah Ta'ala hamuok na rin kanila amuna in pagpun fi yawmin wal layl pagpun sin Muslim hadum iwan sin iadlawan niya kas salawatil khams biya na sin sambahayang 5 waktu
فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات. Bunartud, tanto katantuhan in mga Muslim, mapun sila, hitunay in sa bahayang yaon, haka masjiran, hatiap-tiap, adlaw atawakan hatiap-tiap, dum iwan sin adlaw, makalima balikan. Makalima, in waktu niya hitunay. Hati niya amuna in pagyanong 5 waktu sa bahayang. Wa min hadhihi al-istima'at, dengha mga pagtipon-tipon ini, ma huwa fil usbu'il marra, aun da isab siyabut sinallahu ta'ala, atawakan siyara sinallahu ta'ala, amuin pagtipon-tipon sin mga manusia fi kulli usbu', tiap-tiap hangkapito. Kal-istima'ati lis-salatil jum'ah, biya sin pagpun, sin pagtipon hasambahayang jum'ah. وهو استماع أكبر من استماع للصلوات الخمس. Iwan in siya ini, siya isab sa lagu-lagu pagtipon, sa lagu-lagu pagtipon sin mga Muslimin, den hapagtipon sin sa bahayang 5 waktu. Wa minha istima'a yukarriru kulla sanatin marratain. Iwan aun para dito pagtipon-tipon isab makarwa siya balikan hatiap-tiap hangkatahun, wa huwa istima'u lis-salatil Eidain. Amuna in pagpun nato hasambahayang Eidain, biya sin 5 lawayaon, Idil Fitr, iwan sin susungon tayo ni Idil Adha. Wa huwa akbaru min istima'i lis-salatil Jumu'ah. Iwan in siya isab ini, karwa ini, sila isab in sa lagu pagtipon sin mga sin mga Muslim deng harwa adeng sambahayang Jum'at. Yan. Bihaythu yushra'u fihi al-istima'u ahlul balad. Sabab mayta diyak sinallahu ta'ala, siyara sinallahu ta'ala, mapun magtipon-tipon in mga tao hakauman. Hangkan na mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sunnatun sa lagu-lagu sin sambahayang Eidain, Idil Fitri, man si Idil Adha, amuna in magsambahayan kita hamusalla. Walaysa fil masjid, amuna in lumawag kita tampat maluag, malanu, pagsambahayangan ta. Bang sadyaong tampat lang taon kawaakan tatud biya na sin 5 wayaw, day parlang tayong grandstand di matunabiyaw, mambukun laf after day doon tud matipon yung mga Muslim. In mga reasons in mga manusya, law niya malumi, beni katan, wayron lumi di kalanuan. Tumtumun sing kita nyo. So ang kanawang sa apasun si manus inafdaliya afdal tud, sababin jongjongan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kabuhi niya hamusalla siya magsambahan sin Eidain. In maksud dito, mapun in mga tao hula, makahadir in mga tao lang tabihan, takahay diwan sin takanifas, sabab kun sa masjid, sabab sin dua ayad to, iwan sin barakat, sinamuin waktu yaon mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dami kiyan din dito, wa minha al-istima'ul marratan wahidatan fi sana. Iban aw ni sablong na rin dito, pagtipon-tipon makabinsan na siya hangkataon, wa huwa istima'u fi wukufil bi'arafah. Amo na in pagtipon-tipon mag-ukuf dito ha-Arafah. Wa huwa akbaru min istima'il Eidain. Iwan in siya ini, sa lagu-lagu isab, dahil pagtipon-tipon hadwa Eidain. Liannahu yusra'u lil muslimina umuman fi kulli aqtaril ab. Sababin niyang siyara ang mga Muslim kataan, amin dendi ang mga launta hakatilingkar sin dunya, isiyus yun na in makakaus madto pa, amuin ukuf, atawakan pa madto pa launta pa Arafah yun. Yan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So in pagtipon-tipon, muna amo na in pagsambahayang 5 waktu, hikamaruan niya amo na in pagsambahayang Jum'at, tiap-tiap hangkapito inyaon sa lagu-lagu pagtipon-tipon sin Muslim, dahil sin pagtipon-tipon 5 waktu hangkan nawang yaumul Jum'ah,
suwayin na nga mga piyagsunat ha mga Muslim, suway siya mamaygo-maygo, magpalano-lano, adapon damikyan in mga sila mag-uusa-usaha, tambulon nila yung usaha nila, early pa sila magtupaway nila, mamaygo-maygo, manglano-lano, supaya sila umadir sin pagtipon-tipon sin mga Muslim, kana dumungog sa sin mga pagwasihan. Unang maksud, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabihat to papanglano-lano yung mga Muslim. Dami ka na idain. Haidain, papanglano-lano ni Muslim, in piag marayaw rin diin patamungon siya marayaw, in makakaos. Adapon hindi makakaos, wala sa problema niya. Mga kiulungan sin Allah. Tamong magpalingkat sin tamungon na piag marayaw yato sin sarap. Dami ka din ha mga ukuf yadto. Uni maksud nini, may ini. So, وَإِنَّمَا سُرِعَتْ هَذِهِ الْإِسْتِمَاعَةُ الْعَظِيمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ الْمَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ. In maksud may ta inisyara sinallahu ta'ala yung pagtipon-tipon sa lagu-lagu ha Islam, in maksud niya hasupaya sadya maraya dumayaw in mga Muslim. Masalih, pagparayaw, pagpaamo ha mga sila Muslimin. Liyahsula tawasilu bainahum fil ihsan bil ihsani wal aqfi war ri'ayah. Hasupaya damikyan jumatu kanila in parsugpatan. Haantara sin sila iwan pagparayaw, iwan pagtulong tiyawangi. Wali ajli at tawaddudi wa tahabbubi bainahum fil quluba. Siwo din ma na sin tawaddudi wan sin tahabbu ako siwo din ni. Aunun nila in pag-iyanon amuin pag-ulong-iulongi iwan pagkasi-kasi doon halawm sin pangatayan nila. Amuin maksud wali ajli an ya'rifa ba'duhum ahwalal ba'd. Iwan ingatun in hal sin hambok-pahambok. Biasa pa man naman to ko pa masjid Jumaat. Tumunay ko sin sambahayang Jumaat yaon mapun kamo katan sa paun wakti mga manusia anaw masjid niya rin doon nabi mga mapun ko hamok waktu yaon atawa kani nga mga aiday niyaon mga sambahayang Eid yaon mapunin din nga mga pakauman maghambok sila hamusalla kat tunta na rin doon makapagkita-kita sila, makapagkasila sa sila, makapaggulgul-gululi sila, makapagmaap-miapi sila, iban maasusin hamok-pamok mo, umuning kahalan mo biyayan, biini. May tayad to ihad to, di akan sinsara sin Islam, amun ingat tuning kahalan sinten mong umupahambok. In maksud fayakumuna bi'iyadatil mat. Damikian, in maksud dito, amun paunun mo sambil, in pagbisita ha mga tao na sa sakit. Ada kalang nabita na lang na siya amin ama umini na sakit ang kanaway yung nagkakali. Sabab din nga sabab yato, mabisita mo siya dito. Sabab mga kiulungan siya na Allah Ta'ala kulang biyaw na mga Muslim. Amo na yung pagbisita ha mga katawte, mahuran nila nasa sakit. Ang waktu kalupahan nila misan kaingatan na nasakit, di na misan bisita kung magto. Wala na to kaingatan hambukin nila nga mahak sintay mangunta Muslim bang siya masakit bisita hunta siya madto. Watasri'u al mutawaffa iwan magadkaw bang sa pamaon mawapat murul kaw magadkaw mangubul wala ighathatil al malhufain in maksud na rin di tumawangkaw ha mga tao ding ha mga nagpo-problema, nagkakahunahan bihan. Ang kanya ti maksud bihad to magtipon-tipon imano siya hasupaya maaunin pagtulong tabang sinhantara sin sila. Magtulong tabang sablang siya ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Pagtulong tabang kamo pahinang marayaw, iwan pahinang amuin albir inhati sin bir ini amuin tiway huan sininang marayaw kumugdan syara sin Allah Ta'ala iwan sin pagmabuka amuin hitunay tumunay sin daakan sin Allah Ta'ala lumayo sin liyangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihan mga kiulungan sin Allah Ta'ala buko na jabiat ti maksud niya in maksud na ramik yan sambil magparugal kaw ding ha mga syaitan amuin kontrang iwan sin munafiq. Sabab in maksud sin mga syaitan,
Amun syaitan naman din nga mga syayatinul jinna wal ins, syayatinul jinna wal ins, din nga mga syaitan manu sa iwan sin jin, sa maksud sin mga silayan, pulak ka na to ni mga tao nagkakasilasa. Ang kanalang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum. Ayaw kang magpulak kanat, sabab mapulak kanat in pangatayan niyo. Yan mga kiyaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaid as-salat al-jama'ah, dingha mga fawaid kalabihan, ito na lang tamita siya na awnin mga samahayang Juma'a. Dingha mga faida niya ta'limul jahil, hinduan in mga tao awam, labi luwa na mga mastay mamut, bangsa pa makaw ang pakaw timag na nag-ibadat, ayaw ko magsambayang hapay, kadto ko po masjid. Muda'afatun li ajrin النشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلمون إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة. نعم. Hasupaya yato makasandig kau ataw kan makakita kau sintibot sin mga tao nag-iyang masalih kakitaan mo din doon hihinang sintay mangud mo Muslim. Amuin masi himihinang sin amma salih amun ikasuk nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa baon waktu manusia, sabat sin Imam Ghazali, an-nafsu yu'thiru wa yata'atharu fil mujtama', yuhibbu, yakrahu wa yata'allamu. Namiya. Artinya, in manusia, in karya salisin manusia, magkarara siya, iman sin mangdara siya. Ang kanalaw niya, inafs, lumasa, dumukal, umati, yakulu, wayashrab, kumaon iwan si minum. Dengan kahalan ini, bang inmano siya, aw niyan pagka-observe ta, hakinhawaran ta, bang biya mga roon ha masjid, pagkita ang wiyan sin mga jamaa, pa mga tilog, pa mga sunnat, bihan, pag-usin sa bayan, aw waktu mataaktar kita. Mataaktar ko, timinog ko, isabihan, tumunay sin kayo mo. Amun yan, in kalabbihan sin, dengan masjid. Atawakan pagkita mo na mas sa Quran, mood ko isang Quran bihan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Amun dengan mga kalabyan. Demikian fil hadith al-muttafaqun alayhi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jama'at al-jama'at tafaddalu salatat faddin bi 27 درجة. وفي الرواية ب25. Insambahayang jamaa, labi marayaw siya din insambahayang isa-isa. Sambahayang isa-isa, kauhantag 7 darajat. Ang pariwayat, kauhantag 5 darajat. Iyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu jamaa, insambahayang jamaa, fardu. Fassalatu jamaati fardun ala rijalin fi hadari wa fi safar. Insambahayang jamaa fardu hakausugan sibuk dasya in hadir iwan sin nagtutulak-tulak. Fi halil al-amani wa halil khawfin. Hahal aman safe amun biya wayruun biya mga lapas ko rin mga pamuhinga din nga umumukatan iwan sin hal aun kya bubukaan bi manay maksud din di biya na sin mga lang tahapagbunuan. Wujuban aynayan, insani wajib fardu ain. Fardu ain. Aun kayo na nagpagawa lang niya fardu kifaya. Na jawaban sin kayo ng kaguruan, Allah walang bisawab. Kaya nga subang sa pama fardu kifaya, biya sinamon sambayang zanaja, bang imano siya aun na nakasambayang, aun na nakaligo na rin, kayo na niya tumagway na sila nagbusa. Bang biya tulong ni papanaw sa pama fardu kifaya, bang aun din ha mga anak tay mangud biyayan ang lang taupat usugin halam simbay bang miyad tulay anak pang inamok pa lang si masjid na okay na tuyaw so din nga sabet to wala yat tulong ta amun papanaw biyat biya bukon siya matarang may malamay din ha mga dalil nila. Wa dalilu ala dhalika alkitab wa sunnah wa amal almuslimin qarnan ba'da qarnin khalafan an salaf. Hindi nga mga dalil lang tahadamik yan,
kiawa siya Qur'ani wa na sunna iwan sin hinang sin mga muslimin tahun pa tahun. Generation pa generation iwan ini piangan pangagad nila mga salaf amo ni mga sahabat. Naam. Wa min ajli dhalika umirat al-masajid ورتبت لها الأئمة المؤذنون dengan ramikian yan, dengan hal yan, sabab yan lang ta, naraakin mga kamasjid-masjidan amin, susunod nila, tartibun nila, in mga, mga lang ta, in mga kaumat, matawakan, in mga jamarin doon, amin paaunon nila, in mananawag-tawag. Sabab inyaon, suri al-nida'u lahal bi'alas-sawt. Diak sinallahu ta'ala, siyarak sinallahu ta'ala, in panawag-tawag, subay siya mataas in tingog. Pataasun. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Karina kamu sumambayang, karina kamu pa paruntungan. Wa qala ta'ala fi halatil khawf. Ini matarang tuod in sambahayang jama'ah, wajib sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fa idha kunta fihim, fa aqamta lahumus salata, faltakum ta'ifatun minhum. Banging kiaunan mo rin doon, kanila, patindukon kau sa taiwan sin sila mag-ibadat. Magtimidog inhang katao tumpukan din kanyo, pag-uusin kaiwanan ni maksud din ni Juma. So paman niya halsin pagbuno, bang sa paman niya aunding ha mga sundalo hanggatos, na paunahon in kaiman, papagjamahon, pajahon in kaiman. Then di lang sin kita fadalat hadhihi al-ayatun karimatun at ta'akkudi wujubis salatil jama'ah. Nagpatarang in kitab ini, in ayat ini mahamulya sin katantuan sin kawajiban sin sambayang jamaah. Sa pamita laysu lam yurakhis lil muslimina fi tarkiha hadil khawf. Wala yatupyag jari inhibin in pagjamaah minsan pa sa pamahal sin kabubukaan. Basta mataod din tawray do, mataod da kamo tumpukan. Bangit usaw pa man lang nabukon siya wajib, sabab mataw ding ha mga sambahayang atawakan kafardu-farduan amin manjarihibin kaniya, hawak to ko hapagbunuan. Sumakawa in parkala sin pagjamaa hapag ibadat at pagsambahayang, minsan na pagbunuan, papatinduon da sinallahu ta'ala, amurakuman magsubli. Amurakuman lang tayo salatul khawf na aun ini aturan niya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, dumatong na kita niyo matupang biyadin kahantangan sin pagyan ng salatul khawf. Sa ini maksud para hindi kita niyo pagjamaan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Yan. Iwan damik yan, in sambahayang ini, mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fil hadith al-muttafaqun ala anil Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna athqala salati ala al-munafiqina salatul Aisha wa salatul Fajr. Bunatod in maugat sambahayang. Maugat sambahayang ha mga sila munafik, sambahayang Isa, sambahayang Fajr. Walau ya'lamuna ma fihima, bang sadyay kaingat na nilawang unuin karayawan harwa waktu ini, la'atuhuma walau habwan. Hitunay nilayaw in waktu yung minsan sila mag-ilud-ilud madto pa masjid. Yan. Damik yan lang walakad hamamtu an amara bis salatil fataqam. Ati niya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liago niya to. Dilan na to importante in sambahayang jamaah. Di akan na hipapatindog. Thuma'ama ar-rajulan fayusalli bin nas. Pagos dumaak hang katao bayusalli bin nas. Hati niya mag-imam. Dumaak hang katao rin nga matumpukan niya pagos mag-imam. Yusalli bin nas. Yusalli bin nas. Mag-imam hamano siya. Yan. Mauli lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma antalaka ma'ya birijalin ma'ahum huzamun min hatab. In maksud sin hadith ini, amuin bangsa jari makalapay ha mga kabataan, kababaihan. Lang sin Rasul, dumaat ako ha mga tao kausugan magtipon, magpun, dukmul. Ila qaumin la yashhaduna salat, ang mga tawri magsasambahayang madtupa kamasjid-masjidan, doon sila kawayon. Wa hariq alaihim buyuthim bin nar. Sunukon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In riwayat muttafaqun alai, Bukhari wan sin Muslim. Amoy ning kalagwan sin sambahayang jamaa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan
law ta aw ning mga hikanap na mo inhali ni siyabot mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala amin katunyukan katawakan katudyuhan sinamun hadith ini siyabot muna dua lang yan. An-nahiyatul awwal annahu wasafa al-mutakhallifina 'anha bin-nifaq. In tao di mawaya sumambahayang jamaah amoy nagmarit siya inyadto dengha mga pagpatarang siya aon pagkamunafiq. Iyan. Iban ini karwa niya bunnato ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin dihilan niya tuod kalagguan in ukubahon atawakan amuin panison in mga tao marurukal amuin sumambahayang jamaah. Bangsad jali makalamod ba na sinsambat amuin ding mga kababaihan sa babin sila nabukun wajib kanila in pamasjid sa bang sila pamasjid wayron problema sa in wajib kanila in doon sila haway sumambahayang. Damit yan mga kaulungan sinallahu ta'ala ding mga salaggo-laggo nasabot diha kitab lang niya min sahih Muslim anna rajulan a'ma in siya ini amo na ni Abdullah ibn Ummi Maktum azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ini matagi magkadto pa Rasulullah amin magpangasubo imingat sinhi pakarayaw paginhawaran niya amuin katurun sin sura Abasa wa Tawalla din kanya ini niyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam imingat siya sin Quran imingat siya sin agama mabaya sa masud sing ginhawaran na din kaawam sa biyali wala sa sin Rasul sa babin Rasul sallallahu alaihi wasallam di madawa mga ruasa sin Quraish sa pabiayat to in Rasul sallallahu alaihi wasallam magtipi atungtum sin Allah taala long sin mga ulama hadhihi ayat hadhihi surat karimatun o azimatun itaban ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biya istilba mga dihilan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pangadjian sin hinang niya hindi mo manjari palingan atawa kantay kuran inta umisan pahuta pingka miskin bang in maksud mon kay mo wat humati sin agama deng sin mga tao amuin tao malaggo tao nakura sumakawa wayron day sabdeng ha mga halom sin pangatayan nila sa lago-lago amoy pagmawa fallahu ta'ala wayron nawaya nila iningat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala suway mo pala yun niya ito mga kiyaulungan sin Allah ta'ala ang kana suway magbalik kita nyo katan pakarya sa lisin agama bima naman ito pa mga para sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat nain siya ini nangayo sila na ya Rasulullah laysa li qaidun qaidun bi qudum yaquduni ila al-masjid in maksud amin ding hakayban ng riwayat amun long nari siya makakaus amun madto pa masjid sa wabit asing kayban riwayat long ni nahaut sin bay ko iban sin masjid amun ning kakabunan hurma long niya uno ba long niya makajari na ba ka ko in sumambahayang fasalaw an yurakhis law an yusalli fil bayt amun makajari na ba ako long na sumambahayang pabay Farakasalahu law sin Rasuluhu at tinadjari kanya sumagawa at takala man siya mihig falamma walla mihigman siya tutihawag siya nagbalik fada'ahu law niya hal tasma'u an-nida law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karungan mo kalaw nin panawag-tawag kala na'am law niya ho na law niya fa'ajib law sin Rasulullah nasamba ka in maksud din dito, kung sumabagsag dyan ko pag-usimang banglaw Allah marabahazi da'awat kita, walay sa hakada. Ada kala pahamon talong ni nasa siyambag ko na yung bang, okay na sa ito, bukun. In pagyanon dito, wang kaw tiyawag, sinamuk tao lang, hoy kariba kaw. Di kayo men sa doon, na kinawahon. Bukun biyad to. Sabang ka, hoy kariba kaw. Biyasin panawag-tawag habang, nung hayya ala sala, nabukli men hadya ko dumaan hadya kaw. So in pagyanon, panawag-tawag din di, bangkaw tiyawag sing hamasit hayya ala sala, hayya ala fala, in pagyan fa'ajib, sambakon mo, kadtuon mo, in pagyan matto ko sumambahayang. Ang yating maksud niya mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo. Dahil nga sabab ini, matarang tuod in kawajib sin sambahayang. Amuin, sambahayang jama. Dami kayo mataw din ang mga sahabat, din kan Ibn Abdullah ibn Mas'ud, bihan
siabot nila resa wala kad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa almunafiqun alma'lum nifaq. At inain mga sila ini tanto tuodin mga sila amuin mga kasahabatan in sila jima jagara isab sila nagpapahyala sila sin sambahayang bahal jamaa ha masjid. Sebab beta nila wayrun daduhay nga amuin hindi nga kita nila ito tanto amuin mga sila nifaq munafiq. Yan, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumataod lang tayo din nga mga kadalil-dalilan. Din nga mga kadalil-dalilan. So, hukuman isab, din nga mga kuno, jariun sin manus, jariun sin sara, inlaong ta, amuin kahalan sin tao, hindi siya makakaus pa masjid. Din nga mahal, an takuna al-ma'durat fi takhallufi lil-mardin aw khawf. In khawf, din dito kayo iwan sin khawf, nasagbot ta na kauna. Jari in mano siya sumambahayang sa haway niya, bangsa pama aun udur. Sa in udur yat to suway siya kumugdan hasyara. Biya sin mga tao na sa sakit, iwan aun ding hama kabubukaan niya. Piyasod din di sin mga ulama, kaya nasabot ta kaya ng kitab, laong na biya sin mga ulan, makusog, mawasain mano siya. Iwan sin aun ding hama nga laong ta, hapaan kaubihan, amon biya mga puhingaon kau, kaya ingatan mo, dahil na siyang tumilong na tawakkal na ba? Tawakkal ala Allah. Bangkaya ingatan mo puhingaon ko pagus hakanta mo hagin hawaran mo di mo kakausan impamuhinga nila wat mapuhinga ka di akan desab sinsara kato. Alwikatu khairu minal ilaj in pagalilang mararang sin paguwat. Di nga saweto jari kay mo in sumambayang na siya haray. At tawakan ding ha mga makatug kaw pagbati mo yan analaw mo way na sa tinwakto. Basta kiarungwan mo in panawag-tawag sin pag-adan, hawayroon ding hamakyugdan ko sin udur ini, suwayra ko sumambag madto. Nawang sa pa makukyukugdan sin udur, pag-us kariasali mo, ini kaw magsasambahayang jamaa, ini kaw mag-ibadat, magsusunat, magpupuasa, pag-us wala mo na yadto nakaus, sabab sinasakit kaw lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha marad abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Isisuin na sakit, apabila nasakit inhamok ipon at tawakan nagtutulak-tulak siya, hisulat kaniya in kiaunan sin kakahilang niya amuin halawm sin kusog pa siya, halawm tau kasi pa siya, amuin hawak to siya, din doon damik yan hawlan niya. Amuin sahihan aw muqiman. Hati niya, sifat sin tao na aksin tao na sa sakit, iwan mukim, aksin amin tao kapag tutulak-tulakan. Bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa pa mafaman ka na aziman ala salatil ma'al jama'ati la azaman zawazan. Bangsa pa mga matali niya to diya mga karausan niya sumambahayang jamaah naswera siya madto ta'kirun na tanto nin sumambahayang sa jamaah. Amuin law na misan pa sa pamalaw niya ulan, kakausan niya magpayong, di na siya mawasa, na mayroon problema. At tawakan aun kaya bukan, was aun kalawayan na ruwain, makakato siya pa masjid, ito mayroon na problema. Atin niya, bang kakausan niya wihato, minsan pabyadiin amuin kahalan, tiugdan siya sin udul. Sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun waktu, nasasakit siya, sa simambahayang da siya, pa masjid. Sambiling kiyaon na nasabot, amoy nasabot tararay di, nag-imam siya, naglilingkod. Dahil nga sabab yan, diyaak di sin mga jamaah, piyalingkod. Da sabab di na makatinugin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan injungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hali karwa, amuin manu siya an yakuna takhallufu an salati ma'a jama'ati lighayri udin, falihada la salal wahdahu tasihu salatu 'inda jumhur. Sa pamaning mga manu siya din sa sumambahayang jamaah pamasjid sin wayrun udhur niya inangisin mga ulama sumambayang sa isa-isa niya in sambahayang na ini sahih. Tasihu salatu 'inda jumhur sahih. Lakin yakhsuru ajran 'aziman wa thawaban jalilan. Sumagawa maaunin pagsusun amuin susun sa lagu-lagu iwan hikawin na inding mga
thawab, tumbas sa lagu-lagu, sa rayaw-rayaw. Lianna salata jam'at afdalu min salatil mufrad, mufarradin bi 27 daraja. Sebab in sambahayang jamaah labi marayaw din sin sambahayang tunggal-tunggal. Kauhan tag 7 darajat. Yan mga kiulong masinatan. Ma'ala khusranahu ding ha mga kasusun na yan tulihad at tawab jalid haling ha mga tumbas sa lagu-lagu yu'thimu ithman adiman atin yan sambil ding ha mga magdusa na in mga manusya sindusa sa lagu-lagu lianna tarkul wajiban alayhi min ghair urdin sabab tiarak bininin wajib ding ha sabab sin wayrun ka udur-udur niya bihan ang kana mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin ulama nagkuhan ini wala irtikabul munkaran yajibu inkaruhu alayhi wa ta'dibuhu min qibalil waliyi hatta yurji'a ila rushdihi. Yan. So rayat tulong ta pagutangon dito inamin din nga mga karugalan wajib siya karugalan iwan hiduan baitaan sin mga family niya, maumaas niya, amin nag-amulay kanya, sahingga amin makabalik siya matu paraan mabunhati niya pa, amin pagsambahayang niya yaon, sambahayang jama, inshallah subhanahu wa ta'ala. Damikian mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamimano siya doon siya tampat niya, lang sinata ayuhal muslimun, al-makanu salatu jama'atu wa fil masjid, in tampat pagsambahayangan jamaah masjid. Naam. Wa idharu sara' al-Islam, pagpatandrang sin sara' sin Islam, sara'-sarang sin Islam. Wa suri'at imaratul masajid illa bidhalik. Wa fi iqamati al-jam'ati fi ghayriha ta'lilu laha wa qad qala ta'ala fi buyutin 'adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fil ghudu'i wal 'asar. Fiha bil ghudu'i wal 'asar. Hapamay bay sinallahu ta'ala hatinaha masjid manawag tawag adinallahu manawag tawag inallahu ta'ala amin angkatun iwan sin manumtum dain doon hangan niya mangangkati kaniya manglagui kaniya manumtumi kaniya iwan magtasbi kaniya ding naman ha lang tading hamay na at pamahapon rijalun la yulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah hambuk usog di makakalantang kaniya in usahan niya iwan sin pagdarang niya hapanuntum niya fa Allah subhanahu wa ta'ala hitilog na isang bahayang hitunay niya in zakat yakhafuna yawma tataqallaw fil qulubi wal asal mabugat sila ang in haadlaw maling in pangatayan nila iwan sin pangatod nila ding hasara ataw kanding Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Launta aun ding sabding hama masala lang tabihan. So paman niya in masjid kaya buutangan mo in mga taon maghinang yagtadi'una fil masjid. Maghinang sila sin mga hinang wala kimugdan imam hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dini dipindi ha pag-iman sinamuk mano siya. Iwan na pamaham niya. Sabab aun bita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kuminumit ay kuwan yung di man to pa masjid. Sino yung nag-aalop iwan sin masjid. Ini dipindi ha pag-iman iwan ha pamaham sinamuk mano siya. Sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piatum tuman sin Allah ta'ala la takum fi abada la masjidun ussisa ala taqwa. Imaksu sinayat ini aun din nga mga masjid hinang hakuba, masjid si mga munafiqun, tiyawag din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pasambahayang dito, hasupaya mahinang nila hudja, mahinang nila dalil, hasupaya sadya malakpas sila rin nga mga kakahinang nila amin langgar sa ra'af Allah subhanahu wa ta'ala. In masjid, subay siya law na ussisa ala taqwa, patindukon in masjid, subay siya makan magmabuka kabayaan sin Allah iwan hatari kasinjungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab ini bang in masjid bukun siya miya magad kabayaan sin Allah ta'ala iwan sin Rasul niya di siya matawag masjid biya sin masjid sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na aun tao may tadi magsambahyang dito. Nakakarin hambuk din nga sheikh din Saudi.
in mga masjid jaon long tanaghinang sila sininang bukun hinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iya subulaw niya Syekh uno sumabahayang kami rin doon. Injawab sin Syekh lawag kamu masjid duwain. Long niya malayo in masjid. Amo rin sambong niya tumisan malayo palawakon kita. Ramanin sambong niya bang long niya malayo mataw din pahala. Bihan mga kiulungan sila. Mga wailong natud masjid kawakan mo na ikaw rakuman. Sumambayang ka away at tawakan magtuko kanila. Allohalang bisawag. Sa nabiya tutumtum kita. Mangisab kakausan da sin iman mo pagsambahayang mo tumisaning basahan lang taman. Aun waktu biya mga di na mag-amo na hindi sadya mga hamang ataw makahati bang maaon nila hindi nga mga ikhlas at tawakan mo yung biya khusu halong sinasambahayang. Dihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ininidipin nila amano siya. Naon sa kewan ng sabab sin kalagwan sin jamakan nila madto sila. Iniyato nila na salatu wassalatu kasalatu. Isambayang nila sambayang nila sambayang. At tinambi ang mga okay rin pag-iman mo yan to kakausang mumisan pen sambahayang nila biya nagtungga kali na biya yan na ikaw rakuman. Allah walang bisawa. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pa rin nga mga masala lang ta mga tao naghihinang sabut din tao naghinang mga maglalano sin pula. Uno ba awatan siya sin waktu madto pa sila pamasid nilang sin mga ulama wala to problema misan sila sumambahayang din doon katampat nila. La yakunu alayhim harajan fi salat lang niya fi salat fi dairat hindi na yan tulong da ako anong wayron na mga saga-saga yung mga perkalayad to yung mga umarang yung mga hinang halaw kasigpitan tuod sila naglalano sin hula mga nagkukuan sila bay nikatan na misan na tulong na doon na sila magsambayan magjamaa ha mga kuan nila. Dami ka na mga kababaihan mga kiulungan sila Allah Ta'ala. Bang sila nagtitipon-tipon, biyakan na sila magjama. Sabi naraak din dilang taling mga dalil hi amara alian na Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ummu waraq an taj'ala laha muaddinan. Dami kan wa amara amaraan tu'am an ta'ummu ahlud dab. Diak di sabilang teho ummu waraq dami kan kariwayat di sabding mga kaibanan. فعل غيرها من الصحابيات إن كروايات din mga sahabat hila Aisha wa Ummu Salama at ini mag-imam amura kumanding mga ikhtilaf din di pag imam sin babae Allah alam bisawab law sin kaywanan pakadtun paunahan law sin kaywanan mga ulama di na siya in babae madto paunahan mag-imam sa in pagsamahayang nila hambok sa jaring hamahangkalain da sila sa hambok sa jaring mag-isyara in magbaytay sin pagruko pagsujud nila yan to ada ko lang ni paunahan biya wayron na tulong tawen nasabot Allah alam bisaw sa dalang tayin ding ang mga parkala ikhtilaf ini ang mga sila ulama gaggirin mga lang tasubay mga kuan hindi ang mga magpalilay tuod sa pabihayat to sambat na Syekh Uthaymin la na'rifu haqqa bi kathatin rijal lakin na'rifu haqqa bi sunnah wa bil kitabi wa sunnah. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng mga kalabian sin sambahayang amuin sambahayang jamaah. Sambahayang jamaah. Angkan nasuway na to paganad-anaran in tumunay kita niyo sin sambahayang jamaah pamasjid. Insyaallah subhanahu wa ta'ala la tiarkis sa munasadyatin parkala ding mga kuan. Damikyan namang sa paman niya apasunna mo sa paman niya. Mati sabi mga manusya mati si manusya sumambahayang pamasjid. Okay na piya masjid na kaw. Di day sab makajari kaw sumambahayang sa paman nilaw matuka mo. Law masalatu na kita niyo ini magjamaa na kita. Di day sa makajari kaw sumambahayang jamaa sa ukat na kamuto nag-akad ang kaway. Hawayrun idin sin imam. Imaksud din ito, subay ra isab, tumakad kaw siniika, maiwan sinyo nin imam. Ada po nin imam, tumakad da isab siya, mag-adan, tumakad isab siya, idin sin imam. Bang siya mag-ikama. Sa zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buk waktu, wayrun siya nakahadir, aum biya mga kiyadto niya pakaradjaan, bihaan na late siya, pagubos, unin hinang sin muaddin fadhahaba al muaddin ila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu faqala ya Abu Bakar hal tusalli bin nas faqum miatin muaddin kan Abu Bakar sabab di man jari tuod ka magsambahayang mangwayron imam dali nga sabat to miatin muaddin nalawon sin Abu Bakar na'am at ina nagsambahayang na siya
na di sa manjari sa ukat na kamulimang katao yat to masjid lang muna magjamaa na kita ni suwaira takaranta in ikama iban sin imam magjamaa kita ni katambihan bangit tumaus na magjamaa na kamuhulan ampayan din doon ang wakto kakitaan mo nagjajamain niya to nagjajamain ini bangaw nakita na to yaon nagjajamaa makad nakita no na kita magjamaro ka hindi yan bangit to na nagjajamaa ada pun mang sa pamapagkita mo yan maray na sumalamin imam inindiyari ra isab na tumakad na kang pag-usumala magpatilog ka mo rin di hulian niyo diyari na siya tuyhan ada pun mangaw na timitinog din dito pagus nagjamaa na simugpatin niya ay nagko magjamaa rin di akad na kaw rin ha mga jamaa ang nagjajamaa yat to supaya di mataparaking pagjamaa halam sin masjid amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan narito na sadya inding ha mga maudo sin kami atong sin jamaa Allah alam bisawab ibalik ka mo ito microphone kan patuan Alhamdulillah yadto in pengajian sing kita niyo amoy makatot na to yadto kitaon supaya mabanding na to ingkathinang na to bang nakaamura ka nakaagad ka ng sibo iban sin ini baita sin mga kaulamaan laung ta lahal ha ilmu nakaunayad to so pabihaon niya rin murukot halong kitab-kitaban ng biya mga panghati nila nga yung mga yadto katan mabanding na to marayaw bang inhinang na to nakaamura at wala inshallah ta'ala kanday ni kami nagtuyo amoy long ta umalok kanyo habi si mga kahalan ini hasupaya sadya amoy makakakita niyo karayawan in tungod pa amoy jumakahadya kita niyo sin pangadyan ini aun na yadto hiril kato tanyo sila Allah subhanahu wa ta'ala tumbas ka amoy in pagmatuyo na to dumug sa kita niyo aun na makawa na to mahampit na to din noon hayan inshallah subhanahu wa ta'ala ayat to rin ang mga ini tungod paparkala kalagkuan sin ini sambahayang jamaah masabot niya rito yung pagbidaan sin amoy sambahayang sin isa-isa mo iban sin jamaah na landutod malayo yung pagawatan niya sa bangkaw sumambahayang isa-isa mo hambok da sambahayang imbistahon Sabang kau makalamu da pagjamaa, dua riwayat beta niya Hindunya biya kau sa pantun nakasambayang nakakauhan tag-7 atawa nakasambayang kau nakakauhan tag-5 bang kau nagalima mo da pagjamaa. Masyaallah na mga yadto mo nitsad tulong ta ini amuin apasun mo ha isa-isa mo sa dirihan umapas. Sumakawa dito ko makakasi mga kalagpuan mga kau lumamod ha amuin jumlahan lang ta sin ini jamaah insyaallah subhanahu wa ta'ala na kalumapikil sin kita amoy nabibiyak sa kita lang ta isa-isa ta magtunay sindakan sin Allah ta'ala o yung mga yadto katanta na nakatunay ikaw sindakan sin Tuhan Rabbul Alamin sa sumakawa dito ko magsusun ha amin tiyo-tiyo datoy impahala sin nahinang mo amoy yadto mga kataw tayo mahuran na mura-murahan in pangadyan na to hitoy na to dahil sabi ni pagkabot sin susungon biya sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahuli tukbal na mo in pag sasalam-salaman sin kami kanyo katanta ni malok kamo ha waktu ini iban na si mga sila amin wayron nakaalok ha waktu ini tumakawa maukay ni Rayan in mga pangadyan sin kami rin di ini kuno waktu mabaya sila umukay insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa pakatan sarta pagsukur pa mga sila amoy in wala nagbati lawol masimasilong ta amoy in imaalok kamo ha waktu ini labi-labi dato di mga sila amoy in pindualong ta sin programa ini amo na mga timotoko sin pakaradyaan sin kita niyo supaya sadya in amoy in tiyanom na to ini ang pagtawag na mo ini rawdatun min riyadil jannah na aon ini hati niya nagbububukan niya supaya sambu-sambuhan in pagtubo insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai ilang ta paamuin waktu malugay mag-anak po bangaw dapat insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuin yang nangan na to yan to madawat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo katan sarta pagsukur dahil sa damikian ha amin lokal kaya utangan ini na malago sa ini tatawangan kato tanyo katantan amin makahampit kita niyo pasalsin namin lokal ini na hinang nga siya lang ta hamok dahil hamang nangiyanan sin kami rawdatun min riyadil jannah
na yung mga yadto Allah Ta'ala rin tumumbas katutan yung kataan bukod na kami ni magtutumbas sing katantan dawabin hinanginin na hinang singkitan yun insyaAllah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap kalau mamudun hinang marayaw o na para sukuan insyaAllah subhanahu wa ta'ala murah-murahan salam doakan yung katantan ibalik pakun na to Alhamdulillah na yadto na to na di mo mga master mga nabuko ni sabya na sinsambat katuan yadto na in habay na on karayawan ni mo tinya bangimano siya nagsambayang on karayawan na makasubde sab siya palom sinsuga para sa kami nagyan mga manaka ito rin magsasambayang pa masjid sa adapon biya na sinsambat na lamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw pa hindi magsusun ay halaw intaw wayro na nakasud palam sinsuga. Minsan ni nalam sinsuga sumusunday tao. Sabab sinding nga mga wakto na uswala nila na usan. Naraindo na pagkat tumong pamasid tikang mo sa dayaon itungon na karayawan. Bang biya din layo sin masjid mo yato itungon na to karayawan. Itungon yan to po si pagpapaspasing kangian. Allahu Akbar walillahilhamd. Dumawa pa kayo mga malaikat dihan. Namo yan lang ta mga kiulungan sin Allah Taala sumura-muraan ditin pagpatumtum sin kami tumutub na pagbalikan nato dakuman insyaallah subhanahu wa taala susungon yan insyaallah mga pakawi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.